Masipala wa Polokwane, vunduni la Limpopo, vho khaula ndisedzo ya mudagasi kha mihasho ine ya kha ḓi koloda u badela mudagasi. Vha komiti ya masheleni vho dalela mihasho ya muvhuso vunduni la Limpopo he mirado ya iyi komiti vha dzima ndisedzo ya mudagasi kha zwibogisi zwisaho mudagasi kha zwifhato zwa muvhuso. Mihasho ya muvhuso yo kwameaho vunduni. Mihasho iyi yo kundula u badela mudagasi we ya u shumisa. Tshikolodo tsha mihasho ya 10 na dziṅwe khamphani dza muvhuso tshi khou anganywa hanefha kha rannda dza miḽioni dza maḓana mavhili furaru. Masipala wo dzhia tsheo ya u vhila zwikolodo kha mihasho iyi. We have identified those who are owing a lot of money, so we are coming here to switch off until they pay, so we'll restore supply once they pay. Mabindu ane o kundelwa u badela mudagasi na one o tsimelwa mudagasi. The departments combined with the government entities, they are owing the municipality around 252 million. So we have been negotiating with the departments since November last year. Some have not made any commitment, some have made commitments, but they have never come back to say we are going to pay that amount, but now they have all defaulted. Vamvuso wa vundu vari vha khou zwi dzhiela nzhele uri u konḓela u badela mudagasi zwi nga sia u tshi khou tsimiwa. We have an intergovernmental forum which is chaired by the Office of the Premier, and in that forum we encourage departments to ensure that their accounts are up to date and they don't owe either the municipality or other entities that provide services to them. In this regard, we will still continue to review how much is being owed in our next forum and to encourage all departments to meet their obligations at the right time. Nga ḓuvha ḽa u thoma ḽa u tsimeliwa mudagasi, mihasho miṱanu yo tsimelwaho zwo sia i tshi khou tou shumisa dzi generator.